السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم كتاب دمرتي ولدتي ويتمنى قرآني فلا يفرني وكرايا كلام ربي جل وعلا أمسك الدادا الدنيا كلها يا جربي كوشيت جالون نرى يا جربي كوشيت جالون نرى بسم الله جئين جلبت بيتي الحمد لله غلطي ساتي السلام عليكم وبولا دينتي قلبي نجكسا هنگن وكفنتي قلبي نجكسا هنگن انظروا أني كلام ربي جاء الدنيا سيبسو فإن بيجا وانتر فارنا إسرا كرجا جران رانا ولس كسيكجا جران رانا ولس كسيكجا الله أكبر. ربي كون جنة قرآن حسدي ولقد يسرنا نجنة نقدي قرآن خنبر لكن الجرادي برك مبرسيسي وبلا بولتي إرد ولا فيرا مسلمون نمتي إرد ولا فيرا مسلمون نمتي الله أكبر. الله أكبر. وانت الفادة برا هم كان بدو جيسا تو بورا كيسة تنا كرتو دنيا روانجي مخان سانكي تاتو كلام ربي جا خانا مجالتو كلام ربي جا خانا مجالتو الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. warri waan ta'e jarri jallattoonni hasiinki taatu barreessuuf jedhanii baruulee adda addaa hedduu barreessanii hasiinki taatu daban hedduus kaa'abanii kalaama rabbichaa caalaa kitaabanii kalaama rabbichaa caalaa kitaabanii. الله أكبر. Gari dadhabate buusa ilmaanii ilmaan garuumsaa dhageenyaan kalaama rahmaanii qaamaa qalbii isaa hunda boojinaani qaamaa qalbii isaa hunda boojinaani. Quraana dagannee nafsee gammachiifnee waan rabbiin nu ajaje isaatiifnee akkuma gidduu kanaa fidinaa guutamne sooshaal miidiyaanis haaramaan guutamte gariin ilmaan namaas ilaalanii bamte lubbuun ilmaan namaas hedduu dheerabishte ramadan nurra qabii yaa mootii waltaate ramadan nurra qabii yaa mootii waltaate. Quraana daladhaa hundumti keessanii irratti wal'aamaa jira shamarranii irratti walafeera hundumti keessanii quraana rabbiin gara caalaa itti quraana rabbiin gara caalaa itti kasaartiin baay'attee biyya hunda keessatti dhiiras ta'ee shamarraas hundi ilma namaatti jecha rabbii irraa akkaan fagaannani fidinaan baay'attee akka agartaniif ilmaanni waa hundaa kalaama rahmaanii isaan haa hojjennu obbolaa ilmaanii dhugaatti milkoomnaa isa qabannaan dhugaatti milkoomnaa isa qabannaan.